Mheshimiwa mwanabunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa, Msenyibwa Apele Janvier, jambo. Jambo sana ndugu journalist. Ndio, na labda kwa muda huu tunakupa kwanza nafasi ya kuweza kusalimia raia ambao wanakutazama kwa muda huu. Asante kwa kunipa muda kusalimu raia wote ambao wanatufuata muda kama na huu. Kama jinsi journaliste alikuwa shasema, mimi ndo honorable Msenyibwa Apele Janvier, élu wa tarafa la Fizi, na wasalimu kwa kuambia pole zaidi sana na pole sana, kwa sababu sote watoto wa Kongo hususa wa Fizi mpaka hivi naamini kwamba tuko katika kilio kwa wandugu zetu waliotupotea pale Kasaba, na ni kilio hicho ndicho kilichofanya sisi tuwe hapa kwetu Fizi. Na labda kabla zaidi hatujaingia kwa undani zaidi kutokana na uwepo wako hapa katika eneo la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, labda raia wangependa kwanza kufahamu kazi ambazo umekwisha kuzitekeleza kwa faida ya raia wa eneo hili ambao walikupa nafasi ya kuweza kuwakilisha kwenye ngazi ya kitaifa. Asante sana. Najua kwamba wakati nilipochaguliwa kuwa kama vile mbunge wa taifa, niliambia ndugu zangu wa raia wa Fizi na wa Kongo nzima kwamba sitakuwa kibombobombo, bali nitakuwa njia. Ninapokwenda nitarudi, na kazi ambayo raia amenituma ni sherti niifanye. Hapa niko nataka evoke d'abord article 100 ya constitution ambayo inaonesha kazi ambayo sisi wanabunge tunaweza kufanya: kuvoter ma loi, kucontrôler gouvernement et même kuproposer ma loi. Na nilipofika Kinshasa kwa kazi kama na hiyo, mimi mtumishi wao Msenyibwa Apele Janvier niliwahi kufanya kazi ambazo nitasema sasa hivi dans moins d'une année. Nilipofika Kinshasa nilikuta kuko problème ya mécanisation ya ba magistrat wa deuxième lot après concours yenye ilikuwa organisé na Conseil supérieur de la magistrature. Balikuwa 2500 magistrats. Nilipofika nikauliza shida ni nini, wakanonesha kwamba gouvernement congolais iko na prévoir enveloppe pour la mécanisation des magistrats depuis 2023-2024, mais benye l'enveloppe pour laquelle biko destiné aba pati franga aba bénéficier na nomination zitoki. Donc franga zilikuwa zinakuliwa tu kiujanja, ilikuwa shakuwa kope sagisi gouverneur wa province Sud Kivu na semaka professeur Purusi eshile makope. Nilipofika Kinshasa nikasema no hii franga iko naenda wapi? C'est comme si kuna kuliwa. Nilibeba initiative parlementaire ndio yenyewe nilisema ku contrôler gouvernement, nika adresser parce que ça fait partie de mes droits, une question orale avec une question écrite. Nika adresser d'abord kwa ministre wa budget kumuuliza situation ya mécanisation na franga ambazo wa judge wenye wanangoya nomination wanapashwa kuwa nome ziko wapi au binatembea namna gani. Hiyo kesho acha nikuambie balitaifinya parce que balisema no upetia kajua kweli vitu vyote vitakuwa wazi. Question yangu avant réponse ilifanya 2 mois, alors que selon sheria inapashwa ifanye 2 semaines nipate jibu. Niliendelea kudenoncer question haiko na kawia mpaka gisi nilipata jibu. Na jibu ilipofika ilishangaza. Ilionesha kwamba année 2024 government ilitoa 70 milliards de francs congolais ambayo tutaweza évaluer ku 25 millions de dollars pour que ba judge il 2500 magistrats bakuwe nommé pour finalement bakuwe payé. Mais kweli ilipotoka nikaelewa kwamba Conseil supérieur de magistrature kuna vitu ambavyo inafanya. Aye tu tunafika 2025, ilikuwa kingaliki mu janvier. Zile franga zitoka tangu zamani na bale batu
benye bana pasho ku bénéficier na zile franga abaya kuwa nommé, c'est-à-dire abaya bénéficier na zile franga alors que zile franga zishatoka 25 millions de dollars. Nikasema kuna kitu hapa. Nilibeba jukumu kuadresser alors une question orale avec débat kwa président wa conseil supérieur wa magistrature, kumwambia akuye nipa ma explication kuhusu zile franga zilitembea namna gani, parce que benye wanapaswa kubénéficier abaya bénéficier mpaka hivi. Alors Seigneur liona ile, laissez-moi vous dire, hiyo question ilifanya débat sur toute l'étendue ya République. Même hier baliongelea ma radio Kapi, ma RFI, ma BBC iliongelea na balinita nikaintervenir nikaonesha hiyo situation. Acha nikwambie mwinchi kama uyafanya fujo moya usipata kitu. Ndo tutekale mwinchi. Kama uyafanya tu fuyo au uyapata kitu. Il a fallu baningoye mie hiyo fuyo nifanye pour que ba magistrat 2500 magistrats bakuwe nommé. Le premier, je salue son excellence monsieur le président de la République. Baada ya yo question orale avec des bako adressé pour le conseil supérieur de magistrature, ici si il va kokota. Il va obliger baendeleze ou accélérer procédure ya nomination ba magistrat. Le 1er avril bale batu bakakuwa nommé. Non, aseme tuna ba nommé. Déjà zile franga zenye bange bénéficier en 2024 azi côté. Donc il faut bénéficier ça franga za mu 2025. En 2025 nayo gouvernement il a prévoir une enveloppe à 48 milliards de francs congolais. Alors mingo juliza ata kama walikuwa nommé les 2500, c'est d'abord une lutte. Je me félicite de ce que j'ai fait pour le peuple congolais. 2500 magistrats venye walikuwa nommé, mieux kufika franga zao ziwazi na kuliwa na wanakuwa nommé. C'est-à-dire d'ici là wataanza pokea. Acha kwanza niseme hapa kwa watoto wetu ambao walitoka hapa na wakaenda Kinshasa, bali ishapewa manomination banenda fanya kule formation pour que bakuwe affecté mamilioni bataza tumikia. Pour moi ça c'est une victoire yenye nilitumika makadre yangu législatif. Alors question ambayo inabakia kwa sasa parce que siwezi lâcher. C'est vrai que hiyo question il faut le dire. Ça me fait Kinshasa ni kuwe invisible, ni sanzo nekanonekana, ni sanzo tembea parce que c'est un dossier très sensible avec 25 millions de dollars. Usiwazi ni dossier ya kidogo sana, peut-être miko nitafuta wana ni proposer mimi najikatalia yangu nasema nakia kutumikia raia. Umu Mukongo mungali ba jeune intègre benya bapendi mambo ya nyoka. Kuna bakia hivi question ingali tu pale appuyer expliquer sasa parce que nomination chatoka bien sûr, mais zile franga zilitembea namna gani. Il faut ikawiye isikawiye. Ça gisi le première question écrite likawiya. Inayo ikawiye isikawiye mpaka tu siku moja mtamuona anakia répondre pale a expliquer zile franga za 2024, il est 25 millions de dollars, soit 70 milliards de francs congolais zilienda wapi. Hiyo ni kazi yetu. Na sio hiyo tu. Nilipofika Kinshasa tuliendelea kutumika. Malheureusement, hii agression dont sont victimes ya Rwanda ikafika, ilifanya ndugu zetu waombe zaidi. Kuko wale ambao kwa kazi kidogo walikuwa wakifanya ili watoto wao wapate jinsi gani ya kuishi, kuwauzia mavazi, kuwalipia masomo, lakini kile kimbunga kilicholetewa na Kabila pia na Nanga wakishindikizwa na Wanyarwanda na wengine wa Kongomani, ni mshangao. Kwanza ninaomba Mungu wale wa Kongomani wanaoshindikiza watu kama nao walaaniwe, ikakuja kuharibu mambo. Na niliona watoto wengi walianza kuacha masomo, wazazi wengi kuhangaika kwa sababu ya nini? Ya franga kukosa. Hata maisha yakakuwa magumu, na hadi kwa leo maisha yako magumu. Mimi kama vile mwanabunge nilielewa, nikasema kuna vijana kama mimi ambao muda kama nao wanafanya somo la 6 la kikubwa. Sisteme ya leo wanaita 4e. Kama government haikuangalia nini ya kufanya, ndugu zetu hawataendelea au hawatafanya mtihani kwa sababu maisha yako magumu. Nilibeba jukumu mimi kama vile mtoto wao kuambia president wa Assemblée nationale mbele ya watu wote, donc kuambia plénière entière yangalie namna gani government inaweza kuprendre en charge ma épreuve certificative
Maépreuve ya maexamen d'etat kwa bure, c'est-à-dire compte tenu na ugumu wa maisha, ingelikuwa vema na wakafanya vile, raia itajua kwamba government inasaidia ndugu zetu. Tukasema kwamba inabidi government mbele ya watu isaidie wa ndugu zetu wafanye mtihani bila kulipa. Ni hiyo kitu ambacho mimi nilifanya pale Kinshasa, na kwa leo inaonekana parce que aujourd'hui nous sommes le 2 kama sikusahau juin 2025 banaanza na biabo bya ma dissertation examen hors session de wanaita. Nasikia wanafunzi wote parce que nilijitahidi kupita ma centre zimwa hawakulombewa zile franga. Donc je me félicite aussi pour hiyo plaidoyer yenye nilifanyaka mu Assemblée nationale na kuadresser une lettre ya plaidoyer kwa premier ministre pour que hiyo yote ma épreuve nationale zipite kubure, na leo kweli ni kwamba zinapita kwa bure. Na sio hiyo tu, na sio hiyo, uliniambia kwamba nitaje kazi ziko mingi ambazo nilifanya, ungelichukua kwanza nitaje zote. Labda tungeingia kwanza hapo kwa undani zaidi kutokana na hilo la utetezi kwa wanafunzi darasa la 6 la sekondari kuweza kufanya mitihani yao kwa bure. Labda kuna watu wengi ambao wamesema kwamba ni wao ambao wameweza kufanya utetezi huo ili hadi serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikubali wanafunzi kutokulipa pesa. Labda kuna ushahidi gani ambao huenda labda raia watakuwa nao kutokana kwamba ni wewe ndio ambao umeonyesha? No, sasa ndugu zangu ambao wanasema wao ndio waliofanya, kuna ile ambao wanasema msaada. Ndio. Naweza kuwa wa kwanza kisha wengine wanaona ena bunda nao wanakuya ndio ile wao wanasema kujikwesa. Iko saa mimi ndio mwenye safari kisha wengine wafanya nini? Wanakuwa kunishindikiza. Mimi nilikuwa wa kwanza kusema mambo kama na hiyo ndani ya bunge. Na niliposema mambo kama na hiyo ndani ya bunge, mulisikia jinsi hata president wa Assemblée nationale mwenye na saliwe sagesse yake yenye inakuwa très pertinente, Vital Kamerhe, akasema kuko programme ya intervention yenye gouvernement de manière humanitaire iko natafanya mu Congo gouvernement, na ile itaingiziwa ndani, na hii imeingiziwa. Leo inaonekana hawatalipa. Nikaadresse mimi zile lettre ziko kwa premier ministre. Baada ya ile niliona wengine wenzangu baada yangu mimi wanaanza nao tembelea ile mkondo wangu. Kwa sababu gani? Walijua tu avec ce que honorable Janvier ana détaillé comme ma problème. Hii kitu itezabana. Bakakuya kwa umoja ili government ijue kwamba sasa besoin urgent. Wengine wakakuja. Ni kama vile wamenisaidia. Mimi ninawashukuru kwanza, ni kama vile wamenisaidia, lakini ni mimi nilioanza kitu kama na hicho, na video ziko, watu wakapenda kujua, tutawapa ma video na vikaratasi ambavyo tulivyoandika. Viko vyote. Na labda unaweza kuonesha raia pia kazi zingine ambazo umekwisha. Kazi zingine unajua, nilipokuwa pour la première fois ma vacances parlementaire hapa nyumbani, niliwahi kutembea tarafa nzima la Fizi. Nikafika Lulenge, nikafika Mshimbake, nikafika fasi zingine. Kazi nilifanya mimi, lakini tunangoja tuone matokeo kama government inapangilia nini. Nilitetelea kule Lulenge, kuna kilalo ambacho wanaita Mukolochi. Nilitetelea kule ili government iangalie jinsi gani kile kilalo, parce que ina relier province mbili, Sud Kivu na Manyema. Donc kutoka Sud Kivu pour kufike Manyema il faut apite pale. Mais kinabomoka. Nikatetelea ili government iangalie namna gani kile kilalo kinaweza jengewa. Hata pia hii poro Mshimbake, avec toutes ces inondations ambazo zina déranger presque le monde entier, hapa kwetu Fizi ndio nako nilitetelea ili tuangalie namna gani government inaweza kufanya nini kujenga. Mais tuliona récemment une lettre ya mheshimiwa Bemba ambayo anaonesha kama kuko maport illégaux zinapaswa zifungiwe. Hiyo kazi ya kutetelea port tulifanya sisi sote na wenzetu pamoja. Mimi msenyi wa Pele Janvier, honorable Chakubuta TH, honorable Theophile na honorable Nyamanyoko. Tuliandika kibarua ili kuambia government kwamba ile port iko reconnu depuis longtemps na tuko na mapreuve na tuliinserile mapreuve ma lettre zetu.
na zingine poro ambazo gouvernement inakonsidere sa vile poro. Kwetu sisi sio poro, bali ni maposte d'escale. Donc ma circulaire zabo government ili confondre poste d'escale na nini na port. Sa vile Swima, Mboko, sa vile Dine. Non, aziko zile port, mais ziko poste d'escale. Na tulimomba azifanyi confusion entre port na poste d'escale. Pour dire, zile poste d'escale azipashwe kufanya nini? Azipashwe kufungiwa. Zinapashwa tu kutumika. Na zenye zinapashwa kufungiwa ni zile ambaye yeye anaita port. Or zile sio port, bali ni poste d'escale ya maembarcation, ya mabato, ya manavire. Tunangoja jibu atupatie na tutawambia nini ambacho kinaendelea kujiri. Na acha nikwambie, tumesema vingine. Nilipokuwa Kinshasa nikaongea na mwalimu mmoja ambaye ni syndicaliste, wanaimuita bon dans le cadre ya kumuproteger. Sitasema jina. Alinisinyaler kwamba wako na 3 mois hawayalipiwa. Nilipopata ile dossier nilienda ku ministère ya enseignement kudinakope kuuliza walimu wa Fizi province éducationnelle Sud Kivu de hawajalipiwa mpaka hivi, problème iko wapi? Kabla ya kwenda kule nilitaka kwanza Kordo Abe wa Uvira akanionyesha problème gouvernement ayatoa nini, ayatoa franga ya 3 wa kubalimu. Gouvernement ayatoa franga, ikanishoke. Nikaenda kule, kufika kule président national wa Dinakope, je vais dire na foto yake tulipigwa nayo, na nikamwambia no, il faut que watu wajue kweli, watu wengine wasitie tu mzigo ni government oro yego ndo wanatuma government ichekewe. No, c'est pas une bonne chose. Akaniambia kwamba government haya kuaga na deni ya walimu hata huyu. Government ikatoa pesa za walimu, haitowaki pesa za walimu aseme province moja ya chingine province, inatowaka pesa za walimu wa province zote. Alors kama kuko sa probleme ya paiement, ni wale ambao government anawapatia franga ili waende lipa walimu. Donc problème iko kwa niveau ya gouvernement congolais, mais problème liko kwa niveau ya Caritas. Or déjà Abe coordonnateur alikuwa ananiambia problème ni ya gouvernement. Nikaelewa kwamba alinisemea uongo. Anasemea representant wa raia uongo. Nilipomrudilia akaniambia no, alikuwa anawaza peut-être niko député provincial sitafika Kinshasa. Nikamwambia wewe unisemea hivi na hivi, or mimi niko Kinshasa. No, honorable, wende kule ku banki ya Ifod. Inakuwa tena ku Ifod. Nilipofika kule ku Ifod nikaonana na wakuu na nikawaambia après 2 semaines tunatamani situation walimu ikwe décanté. Une semaine kufika bado nikamuita collègue TH, nikamuita collègue Nyambanyoku, tukasema twende kule, walimu wanahangaika. Tukafika kule tukakuta déjà situation ishakuwa décanté, kuna bakia tu hapa wanani ekitinani tenani, on appelle ça comment, Tembe à Uvira, il décanté situation. Et 2 jours après situation ikakuwa décanté. Hicho kingine ni kitu ambacho mimi kama vile mtumishi wa raia naweza nikajifelicite na kusema ni kazi ambazo tunafanya. Na hapa niko ataambia wakuu wa masomo wasikalie kuintimide walimu ambao wako na menema action ya kurevendiquer droits zabo. Kama mimi nafanya grève parce qu'il y a unilipi, kwa jua nini nisifanye grève? Inakuwa kwa intimider nitakutosha kwa masomo parce que comme église catholique hawezi manifester droit yake. Mais non, ça nous condamnons mtu mwenye iko nafanya ma action yake par rapport na droit zenye bana mupatia. Est-ce que grève n'est pas légalement reconnue? Mtu wa kazi hawezi décréter grève. Sasa akadeketi le grève, il faut focus ku kazi. Mais répondre kwa obligation zake, répondre kwa droit zenye yeye anajuro kwenye huko atafanya. Donc tunakondane aussi les situations walimu ambao walifanya magrève na wakakuwa intimidé aseme ni hivi. Naomba kwa wakuu wa shule waache mambo kama na hayo. Na kama wanapenda kazi ziende vizuri, watu waanze lipiwa régulièrement sagisi bana pasha kulipiwa parce que franga ziko natoka régulièrement pour gouvernement congolais. Baada ya hapo nilionesha pia ma intervention zingine mu Assemblée nationale, na hapa nataja tarehe ilikuwa le 7 Novembre kuhusu ma situation ya matiweri kama ulikumbukaka yenye ilikuwa inapita hapa kwetu Fizi.
nakumbuka d'abord ule ni rafiki yangu wanamuita Monga, tulisomaka naye, alikufaga alipigwa kama sase. Mwingine mama kule kama wapi pembeni na Malinde, kutoka Malinde sijui kama unafika mgini gani pale Mulongwe, alipigwa kama sase. Zaidi ya watu 20 personnes, plus de 20 personnes walipigwa kama sase. Wakati waliponiambia habari na watu wote wakadidetaye majina, nika comprendre kwetu kuko insécurité. Nini ambayo mimi mtoto wa Fizi naweza fanya? Non, j'avais même dit devant tout le monde que non, haiko tu justice ndio inagonjwa, parce que watu wote wanajua mwinchi kama justice ndio inagonjwa. Et aujourd'hui président de la République avec maeforo zake iko naenda ana remedier hiyo justice. Nikasema non, sio tu justice bali pia la sécurité de notre pays est malade. Nikasema non, ministre wa intérieur inabidi angalie namna gani hii ma situation inapaswa kukua mise à terme. Nilishukuru Mungu parce que nilionana na ministre wa intérieur, mais na kwa commission défense et sécurité, nikamu exposer les cas na akatuambia kwamba d'ici là problème itakuwa décanté. Donc ata instruire meya wa jiji na wakuu wengine waangalie jinsi gani usalama unaweza ukapatikana. Na mimi nilishukuru Mungu kwa sababu tulipokuja kwa sasa wengi wanasema kwamba tatizo lile kwa leo kabisa aliko tena. Watu wanaishi kwa amani kwa leo. Situation haiko tena kama vile ya zamani. Hizo ni kazi ambazo mimi mtumishi wao naendelea kufanya, na hivi gisi niko hapa niliacha une question orale avec débat kumeza. Na leo waliniita na mwenyewe anakuwa na programmer ma question orale avec débat Kinshasa. Nikamwambia bado ningali Bubembe sijakuja, niko nalia na ndugu zangu. Semaine prochaine Mungu akasaidia nikafika, mtaona tena mtoto wao anapanda jukwani kama ndo jukwani ana defendre walimu. Na question ni nini? Sipendi walimu wakatwe franga zao za mshahara, kwa sababu hii maekole yeniko kreye na maeglise iko na kuwa na politique ya kukata walimu mshahara wao. Oh, dime obligatoire kata. Oh, tunataka fanya kafete ka kanisa walimu unakata. Oh, twende huku au kukuya kukanisa ile siku bana kutia absa salaire yako kule kwa masomo ina eshile salaire ya mukata. Kama napenda kutoa dime simuniache mimi peke nitoshi, niko Mkristo. Kama napenda kufanya hivi msini oblige. Ça ce sont des actes illégaux ambazo sheria ya Kongo haijui. Mimi sasa vile mtumishi wao nilievoke ile question na ilipita, na najua nikarudia ministre atakuwa kurepondre kwa ile question na nitamuuliza est-ce que unajua kama hivi vitu viko nafanyika? Parce que si tuko na toutes les informations déjà ni ba coordonnateurs provinciaux ndio viko na bifanya benye biko ma province éducationnelle si Kivu. Donc mimi niko sasa vile ni sutu watu nitamchimba, est-ce que unajua ndio ushafanya nini na unapenda kufanya nini? Tuambie venye utafanya juu ile situation ikuwe mise à terme. Hiyo ni ingine kitu ambayo inaningoya kumeza sasa hivi nikafika Kinshasa. Na labda kwa sasa hivi kikosi kizima cha wanabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa mpo katika udongo wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka, ikiwa katika maeneo ya Kasaba kwenda kuacha misaada na baadaye mkaja katika mji wa Baraka. Labda pale Kasaba kuna wahanga wa mafuriko ambao wanadai kwamba na wao pia hawakuweza kupata misaada ile. Hichi kitu, haya malalamiko mmekwisha kuyapata namna gani? Chunga kwanza niseme tunashukuru rais wa nchi parce que c'est la première fois même si hatuwezi sema majanga ni kitu kizuri kweli, lakini intervention ya gouvernement ituru ya kwanza watoto wa Fizi wanapata intervention ya gouvernement kuhusu majanga ambayo ilipitika. Tunajua Fizi mulipitika majanga mingi zaidi sana, lakini tangu Fizi ikuwe ni leo imepata msaada. Hiyo inaonyesha kwamba rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi pamoja na kikosi chake kina upendo juu ya watoto wote wa nchi. Tuliposikia habari hiyo, kweli ni kwamba sitakuwa mrefu, tulifanya kazi yetu sisi wanabunge wote waine, na saliwe na napendelea usi hiki kitu, hii upendo ambao tunaonesha iendelee. Na hapa naita waraia wasitugombanishe, kwa sababu ni waraia wanaanzaga kugombanisha watu kwa umoja huu. Na donc je conseille kuraia yote isitugombanishe,
kwa sababu umoja huu tukaendelea kuwa nao utaleta matunda zaidi sana katika tarafa letu la Fizi. Tuliplede na tukashuka, tukakuta chef de secteur na chef wa village. Si wao ndo wanajua watu wao zaidi sana kuliko sisi. Waisha etablir liste mzima ya watu ambao wanapashwa kufaidika kwa ile msaada. C'est-à-dire waanga, ilikuwa liste ya waanga wote. Na tulimwambia kabla sisi kuja tufanyie liste kama na hiyo. Na gouvernement central delegation yake ikishindikiziwa pia na gouvernement provincial sa vile mkuu wa hii province akadelege vice gouverneur Jean-Jacques Elakano, tulifanya kazi kama jinsi ipasavyo par rapport na ile liste ambayo chef du village en collaboration na chef de secteur walifanya. Watu walipokea dala 200 manjanja 15 kila mtu na mengine wakapata par rapport na ile liste ambayo walitupatia. Sasa nilisikia ndio paske na mimi nilifata marejo lakini sikupata mtu ambaye aliniita kusimu kuniambia vile kwamba kuna wengine ambao waliachwa. Mimi nawaza kwamba kuna wale ambao hawako sur place. Paske tulifika kule deja wengine walikuwa shakuwa Baraka, wengine walikuwa shakuwa Burundi. Sasa nawaza maliste za watu wote wako kwa ile list. Majina za watu wote wako kwa ile list. Kama wakupata ni kesho ya kwenda kwa chef du village kumuuliza eske uliniandikaka. Kama nikuandikaka bitu byako yeye chef du village atakuwa na bichu anabichunga. Na kama kuandikaka basi wanaweza wakatuambia. Paske vile mimi nilisikia kuma radio na kuna watu wawili ambao walikuja hapa walikuwa hospitali MSF. Walikuja niona nikawajibia hivi jinsi ninavyotoka kukuambia hapa, no? Kama tu mulipata ile catastrophe, kama uko véritable victime, najua jina yako itakuwa kwa chef, et comme vitu vilienda gabuliwa kule vile, c'est que chef atakuwa na kuchungia vitu vyako. Donc kama hao wanasema wakupata, unawauliza kwanza wanasemea hayo mambo wapi? Eske wanasemea pale Kasaba au wanasemea hapa Baraka? Na kama wanasemea hapa Baraka, c'est facile ya kuelewa kwamba no vitu vyake vinapashwa vikue kule parce que vyote viliendaka kule. Kwa sasa hivi ukiangalia kwamba kuna tatizo kubwa kwa raia wasafiri, hasa ukiangalia upande wa vizuizi vya vikosi vya wazalendo, kama vile wanabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi. Hili swala hamjaliingilia kati kwa kuweza kuongea na wakuu viongozi wa vikosi vya wazalendo ili kuweza kuacha na uhuru kidogo wa raia kwa wanatembea kama vile zaidi sana wasafiri? Mimi nawaza kwamba kazi ambayo kwanza wa ndugu zetu wazalendo wanaendelea kutenda ni kazi ambayo sisi wote watoto wa Kongo nzima na watoto wa Fizi tunapashwa kushukuru na kusaliwe. Kazi ya ulinzi. Unajua leo kama M23 na AFC nguvu imepunguka. Imepungukia wapi? Ni Uvira na Fizi. Uvira na Fizi singelisimama, peut-être kule Kinshasa vitu vyote vingekuwa bisharibika. Lakini wakasema hatuwezi kubali Mnyarwanda akuje beba nchi yetu na sisi watoto wa Kongo tupo. Wakasimama na wakatumika kazi na wanaendelea kutumika kazi mpaka kwa leo. Na ndio maana kwanza sisi kama vile watoto wao uliona kitu tulichofanya juu yao. Ile ni kuonesha kwamba tuko pamoja na tutaendelea kusaidiana kwa kazi zozote zile ambazo mnaendelea kufanya. Alors kuhusu zile kamba ambazo ziko njiani, kweli ni kwamba kwa leo d'abord selon ma information zenye tuko nazo hapa Baraka mairie après kikao walisikilizana kwamba kuma tax wao ni 50% na wakubwa 50%, kwa sababu ile 50% iwasaidie vitu vidogo. Na sisi kama vile wanabunge tumekwisha ongea nao, tuliongea nao na tukawaonesha ndio vous assurer cette sécurité c'est bon contre ennemi, lakini hawa warahia ambao hawana kitu, comme vous avez déjà 50%, ni vema kuachia wapite katika njia. Hivyo ni vitu ambavyo sisi tumekwisha ambia wakuu zao
ili mambo kama na hayo isiendelee. Na labda kwa muda wote huu ambao takribani siku 3, 4, 5, 6 huko katika udongo wa nyumbani Fizi Baraka, matatizo yapi ambayo umeyaona kwa sasa hivi yanaendelea kusumbua raia na ambayo pia itakuwa ni mzigo kwako? No, mimi nawaza matatizo ambayo mimi kama vile mbunge niliyaona baada ya kutembea ni barabara. Barabara ni tatizo kubwa. D'ailleurs hapa ambapo niko na kuambia, niko na jiprepare deja kufika kule pamoja na wenzetu kushukuru rais kwa jambo ambalo walifanya Kasaba, pia kumuomba awaze barabara, pia awaze barabara route nationale numero 5, na sio hiyo tu, hata ma route de dessert agricole aziwaze. Kitu ya pili, unajua tulifika Kalemi bwana. Nilifika pale Kalemi, nililala mahoteli ambao unasahau jina. Kura ilikuwa 24 heures sur 24 heures. Ba nikauliza hii kura inatoka wapi? Bakaniambia no, inatoka Force Bendera. Force Bendera hapa kwa nasikiaka kama ile barrage inajengewa katika mtoni ya Kimbi ambayo inapitikana katika tarafa la Fizi. Aseme ndio. Sasa kajua nini sie atuwezi beneficie. Hata kama hawezi fika hapa Baraka. Tuseme kwanza vile. Haiko sweye tu sifike hapa Baraka. Hata kama haiwezi fika hapa Baraka. Mais d'abord partie moja ya Fizi ifanye nini? Ibeneficie. Mais kajua nini? Donc nikaona non. Aussi c'est un problème na un besoin urgent ambayo watoto wa Fizi wanastahili kupata. Iko saa vile uko na mbuzi mnyumba wanaichinja, wewe mtoto wa mnyumba unakosa kula, wengine wanakula. Bon, sisemi asema papa shukula, mais niko naonesha kwanza kiko mwetu. Il faut sie benye tuko nake tu bénéficier. Alors hiyo ni jambo lingine ambayo inazunguruka mkichwa yangu. Na siamini tu mkichwa yangu. Mkichwa ya sie wote wane. Kwa sababu tulisema abata hivi na watoto wa osa, no, il faut tuangalie namna gani ambayo tunaweza kufanya. Jambo lingine, unajua tulikuwa pale tukaona wanawake wa wazalendo, wale wa combattant waliosimama na kusema tutakubali nchi nyanganyiwe, wale ambao wametutangulia. Tuliona wanawake walitoa shida zao. Mimi kama vile mwanabunge, ile jambo na ile message yao ilinitushe. So unajua leo tulitoa msaada yetu kwa sababu ya wazalendo. Kwa sasa niko najiuliza kwa sababu gani pia msaada haiwezi toka juu ya wale wanawake ambao walipoteza wanaume zao kwa kudefendre nchi yetu. Hicho mimi kama vile mtumishi kilinigusa na kusema kwamba nitapima kufanya kazi ile Kinshasa. Na hicho ni kitu ambacho na warasire na watajua. Mimi tu niko pale kuwatetelea. Mtu ambaye na wewe stahili kufanya ni nani? Ni government. Hicho ni kitu. Na kuko vingine tukaanza vitaja hapa hatutamaliza. Tunaona masoko, mainondation nini. Vitu ni vingi sana na naamini tutapofika Kinshasa tutafanya kazi. Na msichoki kutuita hata kwa telefoni. Na nyinyi pia kutuambia huku kuko hivi na hivi na hivi. Muangalie jinsi mnaweza kufanya. Tutatembelea. Hapa nilipata vibarua vingi vya waganga, vibarua vya wengine, na niliwaahidi kwamba Kinshasa tutaenda tembelea. Na kama kuna wengine matatizo, mnatuita, mnatuandikia vibarua na tutaendelea kutetelea. Kwa sababu kazi yetu ni nini Kinshasa? Hatukwenda Kinshasa kusinzia. Hatukwenda Kinshasa kufanya kazi nyingine. No, tulienda Kinshasa kutumikia raia. Na mimi kila siku huwa ninasema natamani ule raia mwenye anakuagana nitumikisha. Nitumikisha kwa sababu kazi yangu ndo hiyo. Niko pale Kinshasa kwa sababu wewe unitumikisha. Msikuwe na hofu, mnapotamani kuniita ili jambo fulani litendeke, muniite, munipatie makonsei na kila kitu kwa kazi ambayo mimi napaswa kufanya ili mwe mfaidike, nitaifanya. Na niko naendelea kuifanya. Ndio, na labda kwa kumalizia ujumbe wako wa mwisho kwa raia wanaokusikiliza na kutazama kwa muda huu. Kwa raia ambao wanao tutazama kwa muda kama na huu, ni kuambia kwamba comme Mobutu, non ce n'est même pas Mobutu, comme Laurent Désiré Kabila alikuwa anasema ne jamais trahir le Congo. Nami pia nawaambia sitawatrahir kwa kazi ambayo walinipa niwafanyie. Hiyo ni promesse yangu. Pas de déception.
na sitawatarajia hata siku moja kwa kazi ambayo mimi msenyi wa Appelé Janvier walinipa niwatumikie, na wataendelea kuona, wamekushaona le peu yenye tushafanya mumwe ya inane seke Mungu akasaidia ku 5 ans, wataona mengine. Acha muda ishuhudie. Kiongozi, tunakushukuru muda wako, mheshimiwa mwanabunge Msenyi wa Appelé Janvier. Asante sana.